Ibyari bikirizeyo kwatwaho harimu cyamagandazi hamwe nanka kwebiri kushanga obumuruka gwanka kwa injura yahisireho twamanya ngo injura ragwa nkoko turageragwa niho yabire rija n'umuyaga mwinji gurashenya amashu gurahende entookye hatsazo ni nyimpura nyino kwerarikirira kwinji abugira ngo kubaho nikuza kubateganisa niho bakufuna ko kurya niho bakoya school fees niho bakoya buri kimwe cyone kiri kubaza kubemereza umurimo kapo amajagara mwe biyungu za kamena hamwe na gukorara mugaru kurenga 10 nugo gashenyukire na munongo kurugaho amabati emitumba yona yagwire n'amajugagwa n'obuhogo bwona bwagwa buri kimwe cyona na vakedo na feni hari azona zagwire habandize kugituka imitumba yarituka inju yatandika kunyiganye go mu mani minje munonga aho mpaho niho nje tandikire kugituka n'imiti yone katandika kuhendagurika abaturano bagera ngo mwako guhire bakateganisa ubwe cyande cyabatire njara rwaranda ngo kandi bitoce hati nubwe vire byatandika kwana nolwekyo tubadde tusaba gamazima gavumenti naddala ekitongole ky'ebigwa bitalaze naffe nkako batuteeke mu mbeera eyo nimanya ngu abebembezi bagenzi banje nka chamanero C5 n'abakansarazi bagenzi banje mu kanso mbaza kunyamba kirebeke ngu twabasa kuyamba abantu bano abwenjare batire okurigira habe byobuhango mu district ya Kyegegwa okosya makara hamwe na za factories rukora plywood zonjize chango ahakutema emiti eyakubirende kwa Omuyaga gasha kwa Philip Mulangira.